Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Dadhora Dipluso Arada Aphan, local MSc Anparta, Karbi Anglong Autonomous Council, Education EM, Richard Tokbi, Aning Kemepen, Lang Ketepen Kisung, Kepodet Ahem Tuna Aphan, Kerap Kepajir, Lapen, Lang Royalong, JCB Pen, Towar Kasimarbi. Lason si Keramtang, Pai Pai ni Pai Pli, Ninkan Suri Hinira, Inkoy the Trok, Aninkan. A Chopen, RV, Gejang Keham Hipin Penajok, Ni Pai Po Adap Abangki, Men, Lang Kete Kibang Tut Penajok, Penang An Ahem Tun Abangki, Kisung, Kodunang Koklu. Lapuson Aporahut, Karbi Anglong Autonomous Council, Education EM, Richard Tokbi, Archulong si Tong Sekotpen, Dolamara Ang Kangarlo, Langki Tepen Kisung, Kepodet Ahem Tuna Aphan, Kerap Nang Palesi, Duarbagori, VDC Chairman, Sarkoyrong Par, Lapen Dolamara, Town Chairman, Mongol Singh Terang, Lapen Penang An, Local Leaders Atum Pen, Cherap Cheto si EM, Richard Tokbi, Kapin Karateng Pen si, Arong Tinarong Along, Humridam si, Kerap Pajur Damlo. Lason Totsi, Pini, Pai ni Pai Troxi Arnia Banke, Dadhora, Dipluso, Arada Tumapansi, Langke Tepen Kisung, Kepodun that Ahemtun Atumapan, Kerap Pajur Dam Jipu Aphan, Dam Tulo. Lapen, Lason Aporahut, Dadhora, Dipluso, Arada Tumapan, Duarbagori, VDC Chairman, Sarkoyrong Par Ahin Pen, EC, Birta Kemialam Setame, Than Tekang Tu. Dipluso Dadhora Aradatum Kacheleng Atowar Kisung Tektikpu Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon Mankedo CEM Tuliram Ronghang Lapen MLA Lunsing Teron Anparta Dak Local MSc Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbiatum Chinisi Dadhora Dipluso Arwadatum Aphanta Asamala Pli Atowar Pen Kilometer Cap An Section Pon etlo pusi thanteka Lapen non tong sekot sitame JCB pen langroy along towar akhat along abangke JCB pen semar pon bomlo tangte langra arju iksinang alang ni tumpen kaning je ponala Duarbagori pen Adverson Crow Report Karbi Anglong News Channel Solong si RCC dolong tak lagi ini pokoknya video kita hello Malasi ikong terang release tu Dipluso parti da proposal pidalo aya Dadhora starting terang manila la sidampo aso dor dampo ha la pu dam hala ate asamala bangke no rong sering pela pusui petpo angkel ha dak penang cheng tulok pachi kong terang pamang tu pol la sidampo so dor dampo la ke ha Dipluso Oke, bahaya starting terang pula. Labang ke asamala pur pula. Lasila asamala pur ke lagi tuar kita. Lagi no itu kita bawa tuar peta jadi labang ke. Lasila solo se RCC building kadu ya RCC bridge kadu itu itu lo. Lasi nama itu han isi birta ke menang bikang lo. Lagi already session lo pas pun lo. Lagi council lo tepas lo, aku state lo tepas lo. Lasu posi ini tu han ke kopai ke melo. Si ajar homu tapi men kali PU benanggi athe lahai jo hospital nang kim sidame atumi dik hospital proposal piamat pini nang kim son kali ko ane prang sin tu proposal pilo si cipaning ding nang ko athe pu Dadhora Dipluso na thu bangke lahai pini ni council scheme ben asiso deng lok nang ta helo da athe langroi bang thepik aposi la da ka bangke scheme ke the statement of han phete klemode age kom nail da me 2 crore 3 crore baka scheme nahi la dolong mukhata amase kupini council scheme sara scheme ben sideng lok jot busonde la ka thangala we ne to mentally pe claim ko ne council budget pen ki dodi delo as state budget pen sinonang claim po asinong ke state long ta ile to mas CM Dr. Tuliram no hang sara me thang mase da ke legislative lo member lo ase alang li pensi initiative NC non la asamala pensi nok alang li kewan pangcheng lo nasi kadoi pandami chuniri tikang lo ningoi rinon asaw chipaning ding non nilitum an penke isi nilitum dak declare point han bodipo CM sarda nilifan to da port of kunukri lo le leader suman damra da dak la hai kadoi ningi thelam tame han tikang oi pulo this is so birta nili nang tum han tame pili han tikang lo kasi no bangke
Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.